Osu kliko adelo mia, no, tahanya ini la April nuito kiro kisiki meweda Thursday muleo do kaini tidogana da daily current news la ko America ni lo do kaini ka paplata ni tiweda la UN da weni to plot we weda Russia la Human Rights Council no the meweda la Security Council di ba basa do Human Rights Council da we koplo la amaba do weda wa ko bota kweta ya do we ni no mera taksola alo cho ba nu ko le UN da we mata chete the block ko Mahakatani ni Zelensky tera la UA tirpania kle tiba no do murder UA chot lewe da ta tu ta to ta blur ti no do tani nyai ni no UN da we no United Nations Human Rights Council da we ni to block we da Russia do ba kwa sa kwa da ta so we pa pha we da le no UN General Assembly no ma we da we ni assembly la Thursday we ni tani nyai do approve we da le approve we da le Russia da we ni ta ka tu we da le World Organization Human Rights Council Koplola ta uko bakaweda la Russia de weni mati magoeda pwa community pa la Ukraine kopu pela uweda la weni Ukraine we ko give akapokapa penny do pwa hiweda ta pani pwa hiweda yes ni kwichithaga do pwa hiweda ne no ni kichi luiga do mi tikola pa plata ni no abstention ni uweda yechi ho do US Ambassador Linda Thomas Greenfield awe di utara campaign ka le taka jukweda Russia le Human Rights Council no le when member Luigi Nui member Klatiko Luigi Nui be klani taka jukweda Russia le tamani weda video evidence video migi ta gotir pa migi le give akapokapa buka no book chat ตลอดแพนี่แล้วปาพลาทไว้ดันเลกลมุพอคนนี้ว่าสวิเลียผู้อติโจติดผ่าเนาะอติโจติดผ่าอู้ดันแล้วกลมุพอคูตาเจอตากูก็มีรีตาดอเตจิข้อมีรีดอตาขาติอนะโจติดผ่าผู้ตานี้รัสเซียเวคมีเวลา war crime เนาะ war crime ดอ UN เวนี่กระมุปวดเวเจเวดาเลเนาะตากระโดดเดอดา human right เอาหัวนี้ปอละอเกดา criminal ปอมามานาตาติดผ่าหัวนี้a lot to weda le UN Human Rights Council puba Ukraine Ambassador Sergey tweet weda mano grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and choose the right side of the history no awe siblu bada kaya member la vote weda la akachitok weda Russia la UN Human Rights Council pu do มีเวดาทาละเวดิมาเวดาอักระบาละตัดสิสูมาเนาะดอริชาร์ดเวนี่มีเวดา permanent member อชกแต่ตะเบละ UN เนาะ United Nations Security Council ละบัตา revoke เวดาบัตาชุดกุยาละ UN body บุ Ukraine President Volodymyr Zelensky เวละตนุญญาอีนี่เนาะอปุกุยตะตอนี่เวคุยทอเวดาละตากะชิกุยเวดาRussia the Security UN Security Council ဒီတော့တကထူထောက်ကွေတာဝဲတဲ့ဗီဒီယို power နော်လဲအဘလော့ခါဝဲတာရုရှားတမအမနာတဲ့ဖာရုရှားကကြတဲ့ဝဲနီသူဝဲတာတဆိုးကမော်တဲ့ဖာလဲကဘလော့ဝဲတာ UN အတဆတ်တဲ့ဘခါလဲရုရှားတနိလော်ဒီဝဲတာယူကရိန်းနီလောနော်တော့ Russia Deputy Ambassador Gennady Kuzmin ဝဲအဝဲဝဲနီတမောဝဲတာရုရှားอาจามาตีมาโวเวดาปวาตัวผู้ดูผู้ตัวผู้คุผู้เวผู้เลกิฟเวอกระปอกระปาเพนี่ดีเลกิตินี่เนาะตาเวนี่มีราตากสอลอกิรคาเนาะริชาร์ดเวนี่ตาชิดอกุยาดาเล human right body บุลีดิสมุลาเลตากชิดอกุยเวดาเลUN Security Council บุสิกอลอตามีชิดอกุยาเพนี่ดิအဝဲစုကမတူဥလနော်မီပါတော့ UN ဝဲစတဲ့တာကတိဒီစုမနေတဲ့ block ကနေ UN နေမှာတာနေတပတ် block ပါဒါပါနော်လေဖနပါတာဟူပွေလာအကဲတာ Russia တွေတရူတွေလေကဲထော်ဝဲတာ permanent member နော်ဝဲနေပမဒီလေဝါကောဝဲတာထော်ဘို committee နော်ထော်ဘို committee ကလာတော့ပွာတိဖာနီနော်အဝဲတဲ့ကကြချီကောတာဘဘလူကောနီတာမေကမာဒါလေနီနော်ဒရုကူဝဲတာUN တဆတဲ့
တော့အတဆုကမောဝဲနေအိုနော် UL ဝဲဟေအတဆုမောကိုတန်နေနော် KRD နေမြေတာ glitter တော့လဲဘတ်တာချီတော့ကွေဝဲတာ Russia ဝဲ le ဝဲနေ UN Security Council ပူနေလောနော်UN Security မှာ UN Human Rights Council ပူနေလောနော်တော့ Vladimir Putin ဝဲနေမှာမနာဒီလဲနော်စဘတ်ဒိုစဘတ်ဒို Hala, anda hala, yembate hala, di chacha neva, lumia di ang pyoya kete, wina de neva, yellow ne hala, nalong la de hala, ado chung ya yin, achi chang pye de, pye si ye la. Shiva mala, yema pulang nila, tumien ga on, tinya yin lai da, away go twet wale, cheng yin a chang we on, kansari shama, one pi le ga bo tu yin na ni shama, papa ye, ma amaji maraba. Putin ဝဲတာတက်ဖာလီလား just okay တပ်လီတို့မှာနော်လက်တဒုကနာတာတဆော်ဝဲကလေဝဲတာစညာခါနီဘခဝဲတာလတခါတီလို့တာကေထော်ဝဲတာလ Chalville လအမိဝဲတာကို Israel ဝဲခိုတော့ပတပါဖလာတော့ရမူထောတခတာဝဲတခဆော်ဒီဘာဖိုင်လီဟိုတာနီတနီရိုက်တခါလို့တာနီနော်ဘာဘဒိုဘချီဝဲတာအမလကို Israel ဝဲခိုဖဲနီတော့မိဝဲတာတခဆော်မနီနီနော်ပကဒုကနာတာလော်တီဥခဒုကနာတခဆော်စညာရကေနော်ဟေရတမ်ဆာကွယ်လ comment subscribe စေကောတာလ Daily Current News YouTube channel ဖလာနေကေ bye bye see you in the next live stream okay